salama si tamu sule paiman si dupa kaboro la tepenan na bisaran na po matua la ko mintu sulu sulanasang la urangi kadan na po matua umpamatan na pena ulendu i channel YouTube ikabe bahasa Toraja kadan na po matua lata rangi lan atu yate dia la may patinding ballo pasala ka 5 angka kasera saya lako pasala 6 angka 3 apa dolo lata rangi may komita mas tambayang o puang mamali kan nila urangi kada kaburok ni puang pina masalo kamu la umpo karangkan ni patuna gaina siapa patoto kan ni umpeng kaulai dan sangan na puang ki puang Yesu ki mangando makure semangat mati olo malabi mi ambek ki suruga amin ya tu aku te andi pak kaborokku puang na ya tu andi pak kaborokku aku puang na tu mangkambi lan lutok danga-danga na dipakondi na kuah apangku ko siya apa midu kana siulu salanasang tu di kamasailan puang Yesus Kristus ia tu puang matua tay aname tambaman na lako kita sangadin na balaran duka 5 mamasena lauraka ki ana makada na kuah kiang ga akapua ko dio pentiroku ya te kada ia te la umpama leso sia umpama tak itu kumua lendu ia kapuan na tupak kaborokna sia pangrondong na puang lan lolangan katuan na mintu panampana siulu salanasang tu di pakaborok lan puang Yesus Kristus Pak Basanta lamai pak tending ballo pasala 5 angka kasera saya lako pasala 6 angka 3 totimo nani payantongan tu basa tak nani payantongan tabasa sia tarangi to kumua umba susi matotona sia umba susi kapuanna sia mandalanna tu kasih kamaliranna sia kasih pakaborosanna tu misa baine na andi pak kaborokna ya to na pak de tu andi pak kaborokna ya tu penaanna lendu ia mamalina ia moto ana tongan ni mali undaka isai lakona amparanna belanna ya tu andi pak kaborokna lendu kyang enggak na ulan katuanna ya to na lambiran bak tu ya to na aparan ni maka ada minakua aku te andi pak kaborokku tu puangna na ia tu andi pak kaborokku aku puangna ya tu ulelian kasimpuran ya te ya mau misa ulelian dia na kasiulangan bak tu kasimpuran na puang matua anna taunna mintu taunna siulu salanasang tu di kamasailan puang Yesus Kristus lamintu na lolangan katuanta inang ladembang atu si agan anadadi tu karanggangan ba atu keraguan kekhawatiran belan na tasanga kumua toyang tu puang diomai kaleta apa ya tu yan na to inang mana sa tae na tongan belan na ba tu tanga ya tu tae na tongan belan na ya tu puang matua inang tae bang ya na bela toyang ondong pitai an nabela untam peki sulanasang ya moto may mongkomi anta tontong undaka itu puang ulendui kapatonganan tu membualan pena lantanga labuangan kada siapa yang orang melo tu nakalo penaan na puang matua ya tu kadan na puang matua to kumua ya tu kita te andi pak kaborok naki puang sia ya tu puang duka mendadi andi pak kaborok ta lan mintu na lolangan katuanta dio mintu inan sialan mintu agan anna membua melo kumua den tu kasiulangan sia kasiumpuran mandalan kalua sia kyangga kapua si sola puang matua tontong selakona puang pena masalo tontong pasakiki si orondong ki sulanasang amin tama sambayang kurre sumanga puang matua puang kaburoki tu puang inang manasa tang nabela to yang diomay kaleki tontong nalamasek an siapa kaborokan resumanga puang indek tu kaleki katuangki alay mipalan kali lansangan na puang ki puang Yesu ki mak resumanga amin rampoin de tu kadan na puang matua tarangi tontong bangki palaku kumota subscribe pi tu kadan na puang matua sia tapak bagian ni puang matua liu mamase umpakaboroki sulanasang Kure sumanga laku kita.